Siap, gerak, maju, jalan. Tiap hancur, 2 kali, belok kanan, jalan. Jalan, di depan. Gerak. Hadap, kelindi. Gerak. Kepada Dewan Juri Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Lapor peserta LKWB SMA UUD 2022 dari SMA Negeri 2 Lumajang, Kabupaten Lumajang, siap melaksanakan lomba? Laksanakan. Siap, gerak, istirahat di depan, gerak, siap, gerak, setengah lengan, lencang kanan, gerak, tegak, gerak, lencang kanan, gerak, tegak, gerak, hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hormat, gerak, tegak, gerak, jalan di depan, gerak, henti, gerak, hadap kanan, gerak, hadap kiri, gerak, hadap selong kanan, gerak, hadap selong kiri, gerak, par lada, istirahat di depan, gerak, par lada, periksa kelabian, siap, mulai. Selesai. Siap, gerak, hadap kanan, gerak, 4 langkah ke depan, jalan, 4 langkah ke belakang, jalan, 4 langkah ke kanan, jalan, 4 langkah ke kiri, jalan, maju, jalan, tiap hancur, 2 kali, belok kanan, jalan, langkah tegak, jalan, hormat kanan, gerak, tegak, gerak, langkah biasa, jalan, tiap hancur, 2 kali, belok kanan, jalan, langkah tegak, jalan, buka barisan, jalan, tutup barisan, jalan, 2 kali, belok kanan, jalan, langkah biasa, jalan, tiap hancur, 2 kali, belok kanan, jalan, jalan di depan, gerak, hadap kelili, gerak, jalan di depan, gerak, haluan kanan, jalan,
haluan kiri. Jalan. Lurus. Henti. Gerak. Bubar barisan. Jalan. Siswa Haidar sebagai penjuru. Siap. Siswa Haidar sebagai juru. Pas komandan. Bersaf kubul. Siap. Pas komandan. Silat di depan. Gerak. Variasi. Siap. Mulai. Pas komandan. Jaya. Siap. Gerak. Satukan tekad pikiran untuk membuktikan bahwa kita pasukan pengibar bendera. Siapa kita? Kami Paskibra-Satria Bintang Bintang Jaya. Siap. Siap. Gerak. Dari Paskamala-Jaya. Siap. Gerak. Buka formasi. Mulai. Nyanyian suci menggema. Kini waktu bangkit telah tiba. Berkibar luas di udara, terbentang gagah di angkasa. Indonesia bangsa yang kemuja. Henti. Gerak. Pas kamera. Bendera Bagaimana Jaya. Siswa Haidar sebagai penjuru. Siap. Siswa Haidar sebagai juru. Pas komandan. Bersaf kumpul. Siap. Pas komandan. Peserta LKBB SMA UUD 2022 dari SMA Negeri 2 Lumajang, Kabupaten Lumajang telah selesai melaksanakan tugas. Laporan selesai. Bubarkan. Kepada Dewan Juri hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Hadap. Kiri. Gerak.
Langkah tegak maju. Jalan. Henti. Gerak. Tanpa penghormatan, bubar barisan. Jalan. Pas kamera.